Regar Kelana. Atau Bang Ombak Darusman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Busmania. Jumpa lagi di Binas Bus Channel. Kali ini kita belusukan ke Cucium Bus Halmahera. Kita akan coba review bus Scania ini ya, K360 di balik kemudi Bang Regar Kelana. Ikuti video terus, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Kita lihat kemewahan dari bus Scania 360 SE21 Bang Regar Kelana. Nah, ini barisan Medan. Semuanya ada di situ. Kita akan review Scania ya. Oke, ikuti. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Pasang stiker ya di bus Halmahera SE21 ya. Sini aja Bang ya. Ya. Mas Bang. Oke. Bawa ke Medan ya. Coba masuk ke ruang kemudi Bang Regar ini. Ini contoh model kaki-kakinya, nyaman, lapang. Kalau untuk tarif bus Halmahera SE21 ini 205 ya sobat. Medan Pekanbaru. Ini di balik kemudinya Bang Ganteng Regar Kelana. Ini lagi tidur ya. Kemudian ini pada belakang ya. SE21 ya. Berapa bangku nih Bang? 23. Ah, 23 bangku. Area 2. Areanya 2, smokingnya ya. Coba cek belakang. Smoking area semuanya. Kita coba beri smoking areanya. From London to Taiwan, I've been